Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again. My name is Aziza with NIM 10156124057. Okay, I want to memorize vocabulary again in a segment for my lecture. Assalamualaikum Syarifuddin SPD MPD. Okay, let's go straight to a segment. Okay, I start. Worship, sembah atau ibadah, to designate menunjukkan atau menandakan, revelation, wahyu, to emphasize menegakkan, begin, memperanakan atau melahirkan, to assert, menyatakan atau menegaskan, transcendence, keutamaan, idolatry, pemuja berhala, to abjure, mencabut atau tidak mengakui.